Hapa ni Luvungi, Jemedari Ngoma Nzito anawasili Luvungi hapa. Kuna Jemedari Ngoma Nzito anawasili hapa ni Luvungi, ni Vere Kamanyula. Vere Kamanyula. Cyangwa nk'uko mubireba rero, ayo ni amashusho ya Generali Otopokarame Ngoma Nzito. Yes, rero ahangaha yari arimo arerekeza mu bice bya Luvungi, ngira ngo nta byinshi ndi bugaruke, abanyamakuru bari bamukurikiye bari barimo barabivuga, ariko reka mbanze mbabaze ngo mwaramutse mute? Twebwe turamutse amahoro. Ndatekereza yuko Imana yabarinze, abandi mumeze mute aho mwiriwe naho mugejeje mu masaha y'igicamunsi bitewe n'ibyerekezo by'isi murimo bitandukanye. Inkuru zamaze kuba kimomo yuko umujyi wa Bukavu wamaze gufatwa nyuma yo kwihuriza hamwe no kujya inama, kandi bikaza gutanga umusaruro ko abajenerali bagera muri batatu ba Wazalendo. Ahangaha ndavuga General Otopokarame Ngoma Nzito, hakazamo Foka Mike, ndetse hakazamo n'uyu mugabo witwa Amuri Yakutumba. Reka nkubwire yuko izi nyeshyamba zamaze guhagurukirwa, ni mu gihe zari zatangaje yuko nta na santimetero karimwe zizatakaza, none ahubwo gutakaza santimetero ibice byose zari zifite byamaze kubikurwamo. Ikibazo kiri kwibazwa ngo ko birukanywe Bukavu bagiye he? Ariko nkubwire kandi yuko ubungubu nyuma yuko Bukavu ifashwe, ubungubu ngira ngo namwe murabibona neza yuko Goma niyitahiwe. Abaturage b'Igoma mwicare muri benge, mwicare mwicaranye icyizere yuko namwe umunsi umwe muzajya kubona mukabona umunsi wanyu urageze murabohowe. Mpita nkwerekeza ahangaha mu majyaruguru ya Goma, aha ni muri Nord Kivu ahazwi nka Rubero, aho guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'izi nyeshyamba n'uyu mugabo witwa Erasto, yagiye muri kampeyini, abaturage bamuvugiriza induru baturavuga uvuyeho mwatumariye abantu, baramwamagana. None ubungubu wakwibaza ngo Kinshasa nyuma yo kumva yuko Wazalendo yamaze gufata Bukavu byifashe bite? Iyo ngingo nayo turayigarukaho, kandi turagaruka ku kinyoma cya Semuhanuka kivuga ukuntu rwose ngo hari Sukhoi 25 yarasiwe Uvira. Yarashwe nande? Yarije kuhakora iki? Ku rundi ruhande reka nkubwire yuko ubungubu ngira ngo hano Luvungi murahabona yuko aba bagabo Ngoma Nzito yamaze kuhagera, yahateye amatako n'abambari be benshi cyane. Ubu rero AFC yemeye kureka Bukavu, niyo makuru turi kubona imbere yacu, ngo kugira ngo igire ibindi bice ijya gufata. Yemeye kurekura Bukavu, yemera kureka za Katana, Kabare, ngo bashaka Uvira. Barashaka Uvira, bashobora kuyibona cyangwa ntibazayibona. Ariko nanone ikindi ushobora guhita utekereza nuko bashobora kuba barimo baratekereza gushaka gufata Uvira, bikazarangira babuze intama n'ibyuma, cyangwa bakamera nka Yanga tamennye mu mahuriro y'inzira, bikarangira byose babibuze. Ngira ngo murayibona neza yuko baretse. Ese twibaze yuko Bukavu bayivuyemo kubw'ineza yabo, cyangwa ahubwo nuko ni igitutu cyo kuba Wazalendo yari yamaze kubagota impande zose badafite ubuhumekero, basigaye bahumekera mu mbavu nk'imiserebanya, bakabona nta yandi mahirwe, nta nandi mahitamo basigaranye, bagahitamo kuhareka. Iyi ni Inkuru Official TV, ariko nyabuna kandi inshuti zanjye, hari ikintu rwose, hari icyaha mbashinja. Murimo muraza hano mukibonera amakuru ameze nk'arera yivo, mukibonera amavideo n'amashusho, ibyo bintu mukagenda mukaryumaho mugaceceka, ntimurangira abandi ngo nabo baze barebe aho birimo birabera, ntimurangira abandi nabo ngo baze hano kuri no muyoboro nabo bajye birebera amashusho, birebera inkuru nk'uko ziri ku rugamba, ahubwo bagakomeza bakarindagira muri ibyo binyamakuru bibabwira yuko ngo Uvira tombe, kandi hano tugenda tugerageza kubaha amakuru yose yuzuye gatanu ku kandi. Rero uyu ni umwanya wawe kugira ngo hamagara abandi bave muri ubwo buyobe bwo kuzajya birirwa babeshywa ibintu biba bidashobotse n'ibintu biba bidafatika, baze nabo bajye bibonera ukuri kwiba kuzuye kandi kwiba byabaye. Kinshasa harimo haravugwa inkuru ikomeye cyane nyuma y'uko Bukavu ifashwe. Ubu Tshisekedi nta yandi mahitamo afite. Amuri Yakutumba, Foka Mike, ndetse n'uyu mugabo witwa Ngoma Nzito bagiye kumuyobora, icyo bari bumusabe cyose aragitanga kugira ngo na Goma ifatwe. Ububiko bw'intwaro bari bukomandingeho, kereka Tshisekedi naza kugira ubwenge buke cyangwa akagira abajyanama babi bumva nabi, ariko aba bagabo ba Amuri Yakutumba
igikoresho cyose bari busabe cy'intambara bari buze kugihabwa. Bagomba kugihabwa hejuru y'uko bamaze kwerekana y'uko hari icyo bashoboye, kabone n'ubwo bagiye bakunda gusererezwa bakavugwa ngo ni inyeshyamba, ngo ni za mayibobo, ngo ni ibisambo, ngo ni iki n'iki, ariko nibyo bya bindi wa mugabo Abizera Kristo yavuze ati ibuye ryanzwe niryo rikomeza imfuruka kandi umwana wanzwe burya niwe ukura. Burya rero nibyo cya kindi bajya bavuga nyine ngo akabitse ntacyo akabitse ntikabura icyo kamara. Sinzi ukuntu mu Kirundi mujya muca umugani, ariko mu Kinyarwanda barasubiza ngo n'ivu rihungira amasaka. Wazalendo rero yamaze kwerekana icyo ishoboye ndetse ko hari icyo yabasha gukora. Hari ikinyoma rero cyakwirakwijwe ngo hari Sukhoi 25 ngo yahanantuwe cyangwa yarasiwe Uvira. Tuzi ko Sukhoi ni kimwe mu bikoresho by'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tuzi ko Uvira irimo Wazalendo n'Abarundi ndetse na FARDC. None iyi Sukhoi yarashwe nande? Ibi ni bya binyoma nyine biba biri aho ngaho baba batere bagakubitaho kugira ngo bakunde bibonere views, ubundi batangire bahabye abantu nyine abo bakora imitima bayibakure, na ba bafana babo babahumurize bumve yuko ari iki gukorwa kandi cyaye cyo gatwarwa muri rwa ruhago rw'ibirere kare ibinyoma biba biri aho ngaho byambaye ubusa. Katana rero na Kabare byamaze kugera mu biganza bya Waza ndetse na Warungu, ubungubu yamaze kugera mu biganza byabo ndetse na Muramba, ariko nanone hakavugwa yuko izi nyeshyamba ziracyafite ikindi gice kitari gitoya kuri agise ya Kamanyura Katogota, ari naho Fokamayike n'aba bahungu biwe bafite task yo kujya gukurikirana kugira ngo babashe kureba niba koko babasha kuba bahabadadanura mu maboko bakahabambura naho bakahafata. Kandi imbaraga zakoreshejwe hano kuri Bukavu birashoboka yuko no kuri Goma zakoreshwa bigashoboka. Mwabonye neza yuko izi nyeshyamba zari zabanje gushaka kwigerezaho ngo zijye gufata muri Pinga hani muri Nord Kivu mu bice bya Warikare, basanga abahungu bambariye urugamba rwo mu Barundi babakubita inshuro baramanuka basubira mu bice bya Bukavu, bafata inzira ati noneho tugiye gufata Warungu twambuke tugishabunda. Ngira ngo iby'urugendo rugishabunda ubwo birangiriye ahangaha, bibaye nka rwa rugendo rwa wa mugabo ntabyo kugira ishabunda, kuko naho bari bitwaga ko bari bafite bamaze kuhabambura. Ndetse ahubwo ngira ngo mwabonye n'amakuru twagiye tubagezaho yuko hari imwe mu mirambo ya bamwe muri bo yatangiye kugenda itoragurwa mu nzira aho bagiye bagwa umugenda bajya kurwana. Ni akazi katoroshye, birakomeye, ariko iby'urugamba rwa hano mu burasirazuba bwa Kongo rurimo ruragenda ruhindura isura, rurimo ruragenda rurushaho gufata indi ntera uko amasegonda yicuma, nta nubwo ari iminota cyangwa amasaha, uko isegonda ritera niko ibintu birimo biragenda birushaho guhinduka. Dore nk'ubu ngubu guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru wo bita ngo ni Erasito yagiye muri kampeyini yo gushishikariza urubyiruko kugira ngo rujye muri izi nyeshyamba ngo ruziyungeho, aho babajyana bakabakubita foromasiyo z'icyumweru kimwe cyangwa bibiri, ubundi bakabashyira ku mirongo y'imbere ku rugamba, bakahahurira n'abahungu bo muri Wazalendo na FDNB bamaze imyaka n'imyaka bakabatonora ntacyo bitayeho. Mu kugera rero muri Rubero, aho kugira ngo bamwakire nka guverineri, yatangiye kuvuga baturavuga uvuye aho, mwatumariye abana, mwatumazeho abantu, none ngo muraje mutubaho abo mujya kujyana kubambisha ku misaraba yanyu hejuru y'inyungu zanyu bwite. Nduzi ko abaturage twebwe nta n'icyo tugenda tuhakura cyangwa nta n'umusaruro tubivanamo. Abaturage b'Igoma mwitegure, nimwe mugiye gukurikiraho. Rero kimwe nahita nanibwirira abantu n'aba bakunzi bizi nyeshyamba, reka mbwira abakunzi ba M23 ngo mube mwiteguye kujya kubatwaza ibikapu no kujya kubafasha kuzinga ibirago, kuko ndabona ariyo maherezo. Gusa burya agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Ibi nshobora kubivuga mukavuga yenda ngo ndihuse kuvuga, ngo ndihuse kubiteguza, ariko burya ngo ibijya gucika bica amarenga. Nibi nta wari uzi ko byashoboka yuko Wazalendo yahinguka Bukavu, kandi ngira ngo mwabonye neza yuko nta mirwano yabayeho, ni nako n'akavumu muzayibona. Yewe Igoma muzi urugamba rw'ikotaniro rwahabereye, uburyo kizi nyeshyamba zatanze ibiguzi, zigatanga amafaranga, zigakubita hirya no hino, bakagambana mu biki n'ibiki, ariko noneho bo nibajya kuhava bazahava nta n'urusoro rumwe ruvuze nk'uko na Bukavu byabagendekeye. Twirwaneho nayo ibyayo birimo birayoberana, twirwaneho
igiye kubura byose nk'ingata imennye. Sematama yari yiringiye mama 23 none byarangiye nayo imutengushye. Amakuru akavugwa neza yuko Sematama ari muri bamwe mu bagambaniye Makanika. Makanika yari yaranze kwihuza n'izi nyeshyamba avuga ati twebwe abana b'umurenge ntabwo tuteze kujya mu nyeshyamba, twebwe tuzarwanira uburenganzira bw'abaturage bacu b'abanyamurenge. Rero kwanga kwihuza na mama 23 hakavuga yuko Sematama ari umwe mu baba baramugambaniye kugira ngo araswe n'iriya ndege. Iriya ndege barayifashe bayegeka kuri leta ya FARDC ngo ni drone ya FARDC yamurashe, kandi amakuru atangiye kujya hanze avuga yuko ahubwo ari bo ubwabo bamwiyitse kuko yari yanze kubajoyininga. None Sematama rero abo yajoyininze ngabo yasanze yarajoyininze bihehe yibwiraga ko ari intama, ahagararize mutanyaguze nawe zize zimugire nk'uko zagize mwene wabo. Baramumukurikiza abahungu nta mikino. Reka mbashimire cyane rero mwaya minota yacu mikeya cyane tuba twifashishije kugira ngo aberekeza mu mirimo namwe mubone uko mugenda mujyanye amakuru ari update, kandi tubashimira ubufasha, tubashimira uburyo ki mukomentinga, tubashimira uburyo ki muri busharinge, kandi mbashimira ukuntu murimo murakora like cyane rwose, muri abantu b'intwari. Rero mbabwire ngo Uwiteka abahire kandi abaherekeze mu mirimo yanyu mugiyemo, aho muri bukore muronke amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.